Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии сирояти коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеаву бехатарии аҳолӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд, ки тибқи он аттестатсияи хатми хонандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ бе иштироки хонандагон баргузор карда шуда, баҳои аттестатсияи хатм барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ дар синфҳои 9 ва 11 новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ дар асоси ҷамъбасти баҳои чорякҳо ва солона гузошта шавад. дар асоси ҳамин қарор вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шудааст, ки раванди ҷамъбасти аттестатсияи хатмро барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ зери назорат қарор дода, бо мақсади таъмини шафофияти аттестатсия дар назди вазорат, сарраёсат, раёсат, шӯъбаҳои маорифи вилоят, шаҳрнояҳо ва муассисаҳои таҳсилоти умумӣ комиссияҳои апеллятсионӣ таъсис диҳад. мувофиқи тартиб аттестати аъло ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ тибқи тартиби додани аттестати аълои таҳсилоти умумии асосӣ ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дода мешавад. озмуни аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра тибқи тартиби бо аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра, мукофотонидани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ҷамъбасти аттестатсияи хатм тибқи муқаррарот баргузор карда шавад. тибқи иттилои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавӣ ва интиқоли содироти сирояти коронавируси нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз шумораи гирифторони сирояти коронавируси нави COVID-19 дар мамлакат коҳиш ёфта истодааст. талошу заҳматҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти пурсамар ва шабонарӯзии табибон ва ҳамшираҳо имкон дод, ки ҳамарӯза беморони аз ин ҳисоби аломатҳои бемориҳои илтиёби шуш, бронхит ва коронавируси нави COVID-19 бистарӣ гардида табобат ёфта ҷавоб шавад. гузориши хабарнигорони мо. طبق اطلاع ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چراهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان شدت سرایت کرونا ویروس در بین اهالی مملکت به مراتب کاهش یافته و سطح پست رسیده است. با نظر داشت نشان دهنده های آخری گرفتار شوی به این بیماری در جمهوری تاجیکستان اکثر مؤسسه های تندرستی مملکت بعد گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی به تعیینات پیشتر برگردانده شده. با ترتیب مقرر فعالیت می‌نمایند. دوام 3 روز اخیر در بیناهای طبابتی مرکز شفابخش معروف به بیمارخانه قریه بالا که برای قبول بیماران التهاب شوش و کرونا ویروس آماده کرده شده بودند، کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده شده و این بیناهای طبابتی به حالت قبلی به فعالیت آغاز نمودند. نفرانی که به بیناهای طبابتی این بیمارخانه با تشخیص بیماری التهاب شوش و سرایت یافتن کرونا ویروس نو کووید 19 بستری گردیده بودند، پورا شفا یافته رخصت داده شدند. با پورگی گفتم بتونم که زیاده از 80% بیمارایی که وارد میشوند کم شده است. مرکز ما مرکز کلانترین طبابتی جمهوری است. در یک شبانه روز از 6 تا 10-12 بیمار وارد گشته ایستاده است. تا این وقت از سطح زیاد بیماری ها وارد میگشتند. روزایی شد که ما جا نداشتیم که بیمار را بستری کنیم. بینای دوم، چهارم، هشتم که ما این بیناها را برای طبابت کرونا ویروس مطابق کرده بودیم، حالا این بیمارا به خانه‌های خود جواب دادیم و به حالت مقرری گشته ایستاده ایم. همه روز از بیمارخانه‌های شهر دوشنبه و دیگر مؤسسه‌های تندرستی مملکت صدها نفر بیمارانی که با علامت‌های گرفتار به بیماری‌های التهاب شوش
бронхит ва дигар бемориҳои сироятӣ ба табобат фаро гирифта мешаванд, дар муддати муайян шифо ёфта ба назди наздикону пайвандонашон бармегарданд. ин ҳама пешравӣ ва коҳиши ёфтани бемориҳои илтиёби шуш ва коронавирусро табибон аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маънидод мекунанд. барои мо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи шароитҳоро фароҳам овард, аз он ҷумла либосҳои муҳофизатӣ, доруҳое ки барои ин категорияи беморро лозим буданд, зидди вирусӣ, антибиотикҳо, ҳамаи доруҳоро дар муддати кӯтоҳ ба мо дастрас намуданд. мо ба ин кор сар кардем. имрӯз хушбахтона сафи ин беморон якбора кам шуд. ин заҳмати ҳамарӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва шахсан ҷаноби олӣ аст, раиси шаҳри душанбе аст ки ин қадар талошу кӯшишҳо карданд, барои мо шароит фароҳам оварданд ва мо низ духтурон дар якҷоягӣ якҷо шуда зидди ин вирус мубориза бурдем. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз шароиту имконоте ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ба табобат фаро гирифтани беморон ва таъмини ин муассисаҳо бо маводи доруворӣ анҷом додааст, шумораи гирифторшавӣ ба бемории коронавирус COVID-19 коҳиш ёфта, ҳазорҳо нафар аз ин беморӣ табобат ёфтанд. COVID-19 тамоми ҷаҳонро ба ташвиқ овардааст. Инчунин ба қайдгирӣ дар ҷумҳурии мо ҳам буд. Бинобар ин мо табибони шаҳраки шифобахш ҳама аз як гирибон сар бароварда тавонистем ки ба ин беморӣ мубориза бурда як қатор биноҳое ки дар мо беморон хоб буданд, аллакай беморон шифо ёфта ба хонаҳои худашон хушбахтона баргаштанд ва биноҳое ки дар мо ин беморон хоб буданд имрӯз тамиз гардонда барои қабули беморини соҳавӣ тайёр карда шуда истодааст. ҳамин тариқ бо мақсади ҳифзи саломатии сокинони мамлакат, пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи саривақтии гирифторони он аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таври доимӣ тадбирҳои заруриву фаврӣ амалӣ карда шуда натиҷаҳо назаррас мегарданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Равон ва инчунин дастгириҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти муассисаи давлати Маркази Миллии Тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин баробар шахсони саховатпеша ки дар ин рӯзҳои вазнинӣ моро дастгирӣ карданд, моро танҳо нагузоштанд, моро бо маводҳои антисептикӣ, либосҳои муҳофизатӣ, инчунин дорувориҳо, маводҳои хӯрока таъмин карданд. ин ба мо як илҳоми тоза бахшид ва мо тавонистем ки бо як сарбаландӣ беморонро табобат карда ба хона ҷавоб диҳем. новобаста аз коҳишёбии шиддати гирифторшавӣ ба бемории коронавирус аз шаҳрвандони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пайваста аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намуда қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро ҳатмӣ риоя намоянд ва гузарондани ҳама гуна ҷашну маросим ва маъракаҳо то ба эътидол омадани вазъият худдорӣ кунанд. манучери Сулаймон, Маъруфи Абдулло, Фирӯзи Мусо, Ахбор. аз муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлоли шаҳри Душанбе ки аз оғози ба қайдгирии бемории коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба макони табобати гирифторони ин беморӣ табдил дода шуда буд, то ба имрӯз садҳо нафар баъди муолиҷаи пурраи бемории коронавирус ва шифоёбӣ ҷавоб дода шуданд. имрӯз низ аз ин беморхона беш аз 30 нафар баъди пурра шифо ёфтан рухсат дода шуданд. гузориши хабарнигорони мо. امروز نفرانی زیادی از مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری‌های سیرویتی شهر دوشنبه و زیاده از 30 نفر از مجمع تندرستی استقلال بعد 15 روز معالجه به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. باید تاکید نمود که شرایط ارزنده طبابت و فراهم آوردن شرایط و تامین مواد دارویی ضروری طبابتی در قلمرو مملکت و فعالیت شبانه روزی طبیبان کشور باعث بر آن گردید که روزهای اخیر شفایابی شهروندان از این بیماری بیشتر گردد. همچنین طبق اطلاع متخصصان ساحه تندرستی جمهوری مراجعت شهروندان مملکت اوید به بیماری کووید 19 در روزهای اخیر به مراتب کم شده است. مورد به تاکید است که این همه در زمینه توجه و تدبیرهای اندیشیده شده حکومت مملکت در سمت فراهم آوردن شرایط ضروری طبابت در مؤسسه‌های تندرستی مملکت برای معالجه بیماران گرفتار کووید 19 فراهم آورده شده است انجام داده می شود. در برابر تدبیرهای اندیشیده شده ساکنان مملکت احترامانه خواهش کرده می شود که طبق توصیه متخصصان ساحه تندرستی مملکت قاعده‌های سانیتری گیگینی را حتما رعایت نمایند.
در این مرحله مهمتر از همه اراده قوی و به هنگامه و آوازها داده نشدن شهروندان نیز عامل مهم تامین آرامی و صحتی روحی دانسته می شود که نخست ایمونیتت انسان را قوی تر می گرداند. این فقط به خاطر آن است که سالمی جامعه حفظ کرده شود و هر چه زودتر این بیماری در مملکت برطرف گردد. خورشید نجمیدین، حفیظ الله سعدالله برای برنامه اخبار. در بیمارخانه موقتی ناحیه شغنان زیاده از 70 نفر مبتلای بیماری التهاب شدید شش و کووید 19 به طبابت فرا گرفته شدند. در نتیجه فعالیت شبانه روزی طبیبان و طبابت سری وقتی از این شماره 53 نفر بعد برقرار نمودن سلامتی به خانه هایشان رخصت داده شدند. گزارش خبرنگاران ما. ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از سرنفوذترین ناحیه ولایت به شمار رفته با به قید گرفته شدن بیماری کووید 19 در جمهوری تاجیکستان و به طبابت فرا خواندن مبتلایان این بیماری ضرورت در دایره لیسه کسبی تکنیکی رقم 77 ناحیه شغنان تاسیس دادن بیمارخانه موقتی روی کار آمد. گفته می شود که در دوام فعالیت بیمارخانه موقتی ناحیه شغنان شماره عمومی طبابت گیرندگان بیش از 50 نفرشان بعد طبابت به وضع معتدل سلامتی از بیمارخانه جواب داده شدند. تامینات مواد داروواری و غذا تحت نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته با کمک و مساعدت بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همامعلی رحمان و خدمات تندرستی آقاخان مقدار ضروری مواد داروواری دسترس این مؤسسه طبابتی گردیده طبیبان به طور شبانه روزی به معالجه بیماران مشغولند. همچنین در برابر این کمک‌ها شخصان سخاوت پیشه نیز اقدام گرفتند که برای مؤثر انجام دادن مبارزه با بیماری کووید 19 در دایره شرایط امکانات خود بیمارخانه مذکور را دستگیری نمایند. تامینات بیمارخانه موقتی جماعت نوآباد با مواد داروواری ادامه داشته، حین حال در انبارخانه‌های کسلخانه مقدار ضروری مواد داروواری ذخیره گردیده است. اینچنین لباس‌های محافظتی فردی برای کارمندان طب و موادهای ضد سپتیکی تامین بوده. طبابت مریضان بیماری کووید 19 و التهاب شدید شش در اساس دستورالعمل وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برآمده شده است. داروواری که از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی برای ناحیه شغنان دسترس شد، این یعنی داروواری برای دکتران، برای همشیرهای طبی که عین حال بیمار هستند و در بیمارخانه موقتی لیسه کسبی تکنیکی خوب می باشند، برای ویا تماما رایگان است و برای علاوه کم بزاعت و برای عموما برای تمام مریضانی که حاضر در همین بیمارخانه موقتی خوب می باشند برای همشون رایگان می باشند. و با اصلا داروهایی که همین داروهای ضد ویروسی به همه همین مریضان رایگان می باشند، لیکن در داخل بیمارخانه وضعیت می شود که مثال کسل می درآید برای طبابت شش، لیکن در اونجا فشار بلندی به دچار می شود یا کسلی بیماری قند عریضه قطع داخل شود، برای اون دارو نوشته علاوه خریداری میکنند. امروز به طور رایگان برای بیماران سفترکسون، ازیترمیسین، اربدول، سیکلافرون، انافرون، لازالوان، این هم خیلی داروها را ما میتونیم رایگان برای کسلان تقسیم کردن. گفته می شود از دهه اول ماه می این جانب در بیمارخانه موقتی ناحیه شغنان نزد 130 نفر به علامت‌های گرفتاری بیماری التهاب شدید شش به قید گرفته شده، زیاده از 50 نفرشان بعد طبابت پوره جواب داده شده، عین حال بیش از 70 نفرشان به طبابت فرا گرفته شدند. هر نفر پیش از همه باید به سالمی خود و نزدیکانش اهمیت جدی دهد، چون اندک بی‌اعتنایی نسبت به سالمی میتواند به بیماری‌های طبابت نشونده برده رساند. امروزها بیماری سیرایت کرونا ویروس جامعه جهان را به تشویش آورده است و برای پیشگیری و برطرف نمودن آن کشورهای عالم در مبارزه میباشند. در جمهوری تاجیکستان نیز کارهای پیشگیری کننده در سطح ضروری به راه مانده شده است. گزارش همکاران ما. در دایره دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و تامین سالمی جامعه در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. در قهوه‌خانه چوجه‌ها واقع در خیابان رودکی نزد تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی جهت پیشگیری از پهن‌شوی از هر گونه بیماری‌های سیرایتی از جمله کرونا ویروس برای قبول و تشخیص میزاجان تجهیزات طبی از جمله برای سنجش حرارت و محلول‌های بی‌ضررگردانی به طور ضروری مهیا گردیده است. همچنین در قهوه‌خانه چوجه‌ها بنگاه طبی تشکیل گردیده است که کارمندان و میزاجان پیوسته زیر نظارت طبیبان قرار می‌گیرند. پیش از
оғози кор ҳамарӯза кормандони қаҳвахонаи чуҷаҳо аз муоминаи тиббӣ гузаронда мешаванд. ҳамчунин дар қаҳвахонаи чуҷаҳо маҳлулҳои безараргардонӣ захира карда шудаанд. ҳамарӯза корҳои безараргардонӣ анҷом дода мешаванд. ин ҳама барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 амалӣ карда мешавад. масъулини қаҳвахонаи чуҷаҳо тасмим гирифтанд ки ҳамин гуна корҳои безараргардониро дар доираи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пайваста амалӣ намуда дар пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва солимии аҳолӣ саҳмгузор бошанд. роҳбарияти шаҳри Душанбе бо дар назардошти вазъи эпидемиявии ҷаҳонӣ имрӯз ҷиҳати пешгирии паҳншавии ин вируси сироятӣ ва ҳифзи солимии сокинону меҳмонони пойтахт тамоми чораю тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. ҳамчунин дар тарабхонаи Саид Эфенди воқеъ дар маркази Душанбе мол машҳур бо номи Ашан корҳои санитарӣ низ дар ҳолати хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳар мизоҷе ки вориди тарабхона мешавад ҳатман аз ташхис гузашта баъдан дохил мегардад. бояд гуфт ки тадбире ки аз ҷониби роҳбарияти тарабхонаи Саид Эфенди андешида мешавад ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин дар тарабхонаи мазкур маводҳои кимиявии зидди вирусӣ дар асоси шартнома аз ҷониби ширкати Фавз дар рӯзҳои муайян гузаронида мешавад. сокинонро низ дар ҳамин шабу рӯз зарур аст ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус аз ҳарвақта дида ба риояи гигиенаи шахсӣ бештар таваҷҷӯҳ намоянд, зеро солимии ҳар шахс дар дасти худи ӯст.